Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air pada tongosine ajak John Korasa Sonbai antungine bom molotov dugas Kamis 16 September. Cuman pelakone nganti jani konden tawange. Pas beraksi, pelaku nganggon jaket selem, ia suba meledak langsung melaib. Polisi suba nyemak rekaman CCTV di kantor ane tongosne di Jalan Pidade 13, nomor 22 Banjarsari Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Di CCTV ini entong ngenah pelaku aja kedadua, teke uli kangen menek motor Honda Beat warna selem. Kedua nganggo jaket selem. Aparat Satreskrim masih suba berusaha ngalih keterangan uli saksi-saksi. Kita masih as-asan bom ane angune aji botol kaca maan meledak misi api ngendeh. Kasat Reskrim Poresta Denpasar, Kompol Michael Huta Barat, ngaku enu ngadang penyelidikan. Tim Bali Express ngelaporang.